Sanibonani, igama lami ngu-Amadelo. Sizokwenza ama-problems involving angles derived from squares and circles. Manje-ke lana sitshelwe ukuthi i-quadrilateral u-ABCD i-square, okusitshela ukuthi ama-side womane we-form anobude obulinganayo, wonke anama-interior angles angu-90 degrees. Siyazi futhi ukuthi u-segment u-FG i-perpendicular bisector ka-segment u-BC. Sesivele sibonisile ukuthi i-perpendicular ngale angle lena e-90 degrees, ngale 90 degrees angle, kodwa iphinde i-bisector u-BC. Ngakho-ke lobude lobu bulingana nalobude lobu, bese-ke basitshena ukuthi u-arc AC lena ichazwe lephawu lichaza ukuthi u-arc ingxenye yendilinga u-B. Lena-ke indilinga enenkaba ka-B. Manje-ke uma lena iyinkaba yendilinga, lena yingxenye yendilinga. Bese-ke lo mniningwane esinikezwe wona bafuna ukuthi lana-ke bafuna ukuthi sithole ukulinganiswa kuka-angle BED. Yini u-BED? Kumele sithole ukulinganiswa kwale angle lena. Ngidwebele u-BED, kusho ukuthi kumele sithole ukulinganiswa kwale angle lena e-blue. Ngiyakukhuthaza-ke manje ukuthi umise lana, uzizamele ngokwakho. Ungacabanga, ungamisa. Ngingakupha isu nje, ngiyakupha isu manje, ngizokupha isu. Uma uzamile wahluleka, ungaphinde futhi ubuyisele udlale futhi. Bese emva kwesu-kena ungaphinde futhi umise, uzenzele ngokwakho, uzame. Lana-ke ungazama isu lakho ukuthi ungazama ukudweba ama-triangles azohlukanisa lama-angle lawo, azohlukanisa le angle lena kube ama-angles ahlukene. Lokhu kungaba lula, ungakwazi ukusebenzisa esikwaziyo ngama-triangles. Manje njengoba sengisho njalo, ngizokuxazulula. Ungamisa noma ikuphi lana ucabanga khona ukuthi ungakwazi ukuzenzela ngokwakho, bese uyazenzela. Ngakho-ke manje-ke umlingo-ke lana ukuthi ukhumbule ukuthi lena yindilinga noma yimuphi umugqa ohamba phakathi ka-B, nanoma yiliphi ipoint kule arc lizolingana ne-radius yendilinga. U-AB ulingana ne-radius yendilinga, u-BE ulingana ne-radius yendilinga. Futhi singalokhu siqhubeke njalo ngokudweba ezinye izinto. Ngakho-ke nalana ngidwebeke lana umugqa obukeka uqondile. Nawo ngiyacabanga ukuthi uqondile-ke lona. Ngakho-ke nalana uma besizodweba izibalo ze-geometry ezithe ukuba nzinyana, afaka ukudweba imigqa okuyiyona noma ukubona ama-triangle okuyiwona, ngizokwenza eyodwa lana njengoba sengiyenzile lana u-EC. Manje-ke lana awuthi ngidwebe, okay, lana ubonile u-EC iyo leyana. Manje-ke lana uyabona le ukuthi lana-ke phakathi kuka-triangle u-BEG no-triangle u-ECG womabili ahlulelana uhlangothi. Uyalibona le hlangothi lelo engilimake kabini ukuthi u-triangle u-BECG u-congruent ku-triangle ECG ngoba bahlulelana uhlangothi, ingakho be-congruent. Bese-ke uhlangothi lwakhona yilolu luka-EG, bahlulelana uhlangothi u-EG. Bese lokuchaza ukuthi u-BG u-congruent ku-GC, zombili zine-90 degree angle. Manje uyabona ngine-side angle side lana ukuthi le triangle lena congruent. Manje-ke siyazi ukuthi i-triangle EBG congruent ku-triangle ECG nge-side angle side congruency.
bese-ke u-EC ulingana no-EB, bese iyona bese-ke yini okunye futhi ongakulinganisa nalo mugqa lona. Lena yi-radius yendilinga u-BE, enye i-radius yendilinga esuka ku-B iya ku-arc kanye no-BC. Ngokunjalo naye uyi-radius yendilinga suka enkabeni ku-arc, ngakho-ke nalokhu kuphinde kulingana no-BC. Ngizodweba lezinto ezintathu lana, ngibonise lana ngizothi u-angle BE, u-angle BEC i-quadrilateral u-angle BC. Sikwazi lokhu ngoba womathathu ama-side ayalingana. Manje lokhu kusitshela ukuthi wonke ama-angle ayalingana. Lokhu kusitshela ukuthi ukulinganiswa kuka-angle BEC kuzoba ngu-60 degrees. Le angle lena izoba ngu-60 degrees. Asikaqedi kodwa, sesiyasondela manje. Lokhu kusinikeza ingxenye yesibalo u-BEC, usinikeze ingxenye yesibalo u-BEC lena ye-angle u-BED. Uma nje singathola ukulinganiswa kwale angle lena u-CED, okuyileya angle lena, uma singathola ukulinganiswa kwayo no-60 degrees, sihlanganise no-60 degrees, bese sobe sesiqedile-ke. Uma sesenze kanjalo sobe sesitholile u-BED wonke. Asicabange ukuthi singakwenza njani lokhu. Kunezinto ezimbalwa esizaziyo. Siyazi ukuthi lana kulingana ne-radius yendilinga, siphinde sazi ukuthi lobude lobu yi-square. Siyazi ukuthi buyafana nalobude, futhi lokhu kulingana ne-radius yendilinga. Sesivele sifakile lama-slash lawa amathathu okubonakalisa ukuthi kuyalingana, ukuthi u-BC kuyalingana. Isizathu saloko ukuthi ingoba i-square, isizathu sokuthi ingoba le-square ingoba i-square, ngakho-ke u-CD ulingana no-BC, aphinde futhi alingane no-EC ngoba kuyi-square. Ngakho-ke wonke lama-side ayalingana. Kodwa into ebalulekile ongayinaka lana ukuthi lokhu nalokhu zinobude obufanayo. Isizathu kungani lokhu kusemqoka ukuthi kusazisa ukuthi lokhu kusazisa ukuthi senza sazi ukuthi lena yi-isosceles triangle, ukuthi sazi ukuthi le yi-isosceles triangle uma imilenze emibili ifana noma ilingana. Lokhu kuchaza ukuthi ama-angle azoba congruent. Manje okuzoba kuzoba yini le triangle lena e-green nalena izoba yini? Manje mhlampe singathi le angle lena bese sisusa ngalokhu ku-180 degrees, bese-ke sidivide ngo-2 ukuthola lama-angle, ngoba siyazi ayafana. Ukuthola lama-angle lawayana womabili ngoba siyazi ukuthi ama-base angle ayafana, angithi. Ngakho-ke siyazi ukuthi le ephezulu i-quadrilateral, ngakho-ke le kumele kuba abo 60 degrees bonke, kanye nalena futhi ngingayibhala lana. Lena-ke yona njengoba ingu-60 degrees, lokhu kusho ukuthi sifuna le angle lena
eblue ekhona lana ukuthi yona ibe ngubani. Ufuna leyo angle leyo uzothi ku-30 degrees ngoba u-60 ohlanganiswa no-30 ukunikeza u-90 degrees ngoba leyana yi-90 degree angle. Ngakho-ke na uma sesinale angle lena eyodwa lana sesingakwazi ukuthola lama angle lawa amabili siwabize ngabo x, lama angle lawa amabini. Manje-ke sothi u-x ohlanganiswe no-x ohlanganiswe no-30 degrees kulingana no-180 degrees. Lena yi-sum yawo wonke ama-interior angles we-triangle lena. Bese-ke lana abo x ababini bakunikeza u-2x ohlanganiswe no-30 degrees, loku kulingana no-180 degrees. Bese-ke uma sisusa ngo-30 degrees inhlanga zombini, ngapha sizosala no-2x, bese-ke ngale sizosala no-150. Bese-ke sidivide ngo-2 inhlanga zombini, sizosala no-x, ngapha sisala no-75. Manje-ke sesitholile ukuthi u-x ungu-75. Manje sokumele sithole u-angle BED, lo ngu-angle C. Manje u-x ulingana nokulinganiswa kuka-angle CED, thimpalela nokulinganiswa kuka-angle CED. U-BED uzoba ngu-CED ohlanganiswe no-BEC, ukuchaza ukuthi kuzoba ngu-60 degrees ohlanganiswe no-75 degrees ngoba lo yi-angle ka-CED ehlanganiswe no-angle ka-BEC. 75 degrees ehlanganiswe no-60 degrees ukunikeza u-135 degrees. Ngakho-ke na uma sewubonile kanjena sesiqedile yona impendulo le. Siphinde sibonane.